abusuo edini yɛsɛn ɛno one so tvgh edini yɛsɛn so tvgh ya wonya subscribe sisi ɛno no like no comment no ma foforo so nya bia ɛdɛ ahwɛ atwa wa hwɛ me subscribe sisi wa subscribe wonya subscribe an na utie video bi ɛhwɛ so no like and like mama wo boss wa like na comment and kyerɛ wadwe mama bibi ne nkwe wa kyerɛ wadwe mama why and no wa share you no wa share dem out for so afi mama why ba kyerɛ wadawe ma pa ene ye ko he ye ko sampa ye ko sampa nsensem no Nana Sampa Gyafla nsem ne samodua na ya samodua and abrantie na woni na ko jaja pi ko fight wo kunya no Sampa ngunya nsem na meken na nsem ye tisi nyene ntie se eye koto issue letter e dia ma eye doma nkwan Bono Regional House of Chiefs say omo nyene mo Gazette Nana Sampa Gyafla na ombe ye Sampa uma nese yagira to bia wi na court mai afi ye twen ye hwe ni mu so mo hwe video na hwe video na eni twa ma ana wo de ye hwe kakra tama wo ma judgment ye kakra bi message ya wa pacho hwe kakra Hanti judge ne see conclusion or see waki kan samo waka nyina se won hunu se Sampa asem no ekọ manhia emeye kan ye ya mayen enna wasen hunu se Nana Kwadwo Masa ene acting president a odimu se wosan krata ene wosan hunu se samoduafo ikura krata bi omutwere ye no ekire se ampa asem no koye oso wo hwe san nyoma ne nyina ene nsem a lawyers fo kan wo manimo ha as a judge no and wajina so and waka say or say after careful consideration of the affidavit evidence adansidie nioma chiremu ma me ho or say me call adansidie a eda manimo to say video a ye di koma no ene nkrata ye di koma no ya hemfo ne sensan ye ene judgment a asanteman ma ye arbitral award no ene letters wo mutwere ye ene ensem a judges lawyers for ni nyina kan ye no or say after carefully considering the affidavit of the parties as well as the argument made on their behalf, any and someone or lawyers ekaye and respective statement of cases filed, any mun someone mudia tukrata so mudia bedami, and by judicious exercise of discretion, any miankasa nipa bia wotimi tena se ehunu se ampa ade wei Brantie hini ba eha oba ya obeye se enti esese wotimi yese dia eni na se enti oso wonu ankasa ne discretion this court grant the application relief for mandamus to issue against the first respondent, compelling the first respondent to receive, process the chieftaincy declaration form of the applicant herein and submit the same to the second respondent. This must be done within 21 days from the date of this judgment. Or say, Metnasi, me share Munyama Mudiba Menimo, Madame Sidien Krata, and the Moon Samoa Mudi to Krataso, and in Samoa Muloyes Bejina Menimo Kayanwa. Near Nana Sampa Gyafla Ereno Mediamano. Say, Bono Regional House of Chiefs no mumfa ne din ne nkrata na mumfa nkoma the National House of Chiefs na omunni huduma ena me ka kire se wo hya ase no odi kan se obi ba me ba wo ho se professors din a ewo Ghana me pese odi me din ka professors din ho a de na edi kan se otimi hwe e se wo hwe se me ye professor me qualify se me ye professor na nti judge ne hya ase no o shase and o determine say Nana Sampa Gyafla o se fata o qualify say ye de ne din be ko ahemfudin mu and o answer say o say yes wo hwe ne ye wo fa mo ene ne wo fa mo dia o se fata dia and ye me hye mo say mumfa ne din ne nkrata no enko beebi a ye de ne din e hye nkrata mo na say e wo hye enye say bia wo krokro mu wo hye wo mu David or saying a grant the application for this and this thing and also the forms
and hereby submit the same to this. This must be done within 21 days. Me catch us here. Kana udi em say me di uka. And a bisport aba me go say hey. Emranti e hene kana udi no. Mama na watwi ba ko pepepe. Kotua. We akrokro. Enya akrokro. And was say mama 21 days after the day me my judgment say hwe na fa ne nkrata ne ko bebi a yedi ahemfudin ehye no. Enti na we very enti say obi jubilate baby say omade nkonim a mesrem a montu mobuase 2 minutes ena enkrofo bi de message bi ba social media so say ye na ehu so omususu ye bose no no omusu bose because omusu bose de e de people manim guase na mpanifo bugba bi say ye se court ho ehwo abobo ena obi anso nim say broken heart enso so ewo ho emanipa enti say broken heart wo ho manipa dia na so obetimi di bibi e de akekere wo re fast forward te bia buru se bia kronto eni ehu say pipa bia ba be da bontene na say pipa na ba be da bontene no eya appeal na yeni na ye gitu mi say obi kokoto a na oreni a ono won kwa appeal biem na emom no duo nsu ye no na oye dey okọ appeal me pacho me pese me di pipa gi kire o se wodi pipa no ho eho nsem bia na waka bibi amemahu nipa kora sa pipa no efri no ho na yehu di ebeka e bia to aso wada roma eseken me pacho me hu se pipa bi da so appeal bi da so kwata wo di ta so pen many eka super na o sa sesi a me no ka say kura bi da mani mu sesi a pacho ene fa yewura mu kakrama e abusuafo fa yewura from the beginning when me twafiri baby a ebinum beka se bia na meboa obi say yi de intention as de say appeal say de ade fa yewura mu kakra na obi ahu say do court no wakolusu ene wade bibi fofora ba me yehu me pacho judge ne man ne judgment ni wie ye no a ye wo ho na ye say yetimi konya judgment ni bi any order no a make ye no normally ne court ma we ni wi a say wo na court judge na nkasa twere order no na o de amount na ye de akoma bunofo no say order we na court na ma e wa na ye be hunu say abrante bi e be gina Nana Sampa Gyafla mu say o serve no o ba be serve no court process Nana Sampa Gyafla say on gane enka say o me ma won serve me because court de ye di mra wo ho ye gi nkrata na ye hwe so a eye appeal eye appeal a efri eye samodua o hwa o see notice of appeal to rule 8 of the court of appeal rule and what can say o see take note that the second interested party applicant herein who kind judgment na ye di mamu na the second interested party no eye samodua and to say the second applicant herein being dissatisfied with the judgment of the high court being dissatisfied with the judgment of the high court given by her leadership Justice Angelina Mensah-Homia Mrs. Justices of the Court of Appeal sitting as additional high court judge delivered on the 7th day of February 2025 do hereby appeal against the said judgment to the Court of Appeal Kumasi upon the grounds set forth in paragraph 2 and above. And in the all can say or say or no our second interested party a friend Samudia asemna ye mami Justice Angelina Mensah-Homia na oye appeal court judge was signed tena ho say high court judge asemna odi ye edi ma ye no on the ndra 7th no Samudia for ne so munti ase na de no anko the way omo pe enti omo appeal edi kwa appeal court enti court ne bisa say dia na omo appeal no o kan omo form na o see the whole judgment of the high court judgment na ye ma me no ma ya omo bose omo sa so omo di nkunim no wan pa na wadi nkunim a wasan akọ appeal against the said nkunim die na awanya no so
nso say na chese we mi twa no na chese won say mu ade de judge na ka no de court kefikesie maka no kra no wo say on say mu omu ade de omu kan ko and sanity won say asem start here no ye ko continue fi omu di maye ye ba 7 member committee omu di maye ye ba first otumfo council omu di maye o masan di baye e ma otumfo ankasa trans omu di maye ye de abaka to bi omu di amaye enti baby abeko de bia me ka kire omu say even say sambo bia ma me ankasa trans am we so a obedi amaye because the evidence available no, she cannot rule otherwise. I know a ding. Now me so say a basse mo you can't say comply with the what they buy na dey na bit me see say mo fear dey na mo dey na bit me see. They say ya no ye twen say a friend is saying 21 days na the Bono regional house of chiefs edi Nana nkrata ne beba. Enti say ya de ye ntimi nka ntro mo say omo bumra because court am omo 21 days. Enti o metimi atwen ya last day no ko metimi di aba. Enti ye twen ye ne say ye de ade achi ana ye de shock amaki ye kan days no ne ye hono say days no. Enti days ne pa ho a ye ne say mra e wo kwan a ye de befa so enti ye lawyers nso oba me nim pa say do ma hene won yesa because Kotoka Samon ye ka bibi say he is an officer of the court. Court no eno wanya ne tumi free eno wadidi juma enti baby a wo ye juma wodi nkrofo to prison oye ma orders e ma police chi won na that same court no bi nso ama order na say wo di so na obu na nimtia enye ade papa emma no enti menim pa say do ma hene wonye sa abujanfo se mo he sanse na make ho asem na ye se on Gazette wo ma fe bi e mpanimfo atu dofo mo tu mpanimfo ahemfo the elected court adi bi abetisi bi akọ omukọ ya say we house of chief Bono regional house of chief so monje amunje o omozo monje Gazette omonye bibi antum na asem no samodua sade asem no court entino court ma kwan so monye nti omonye sa anje okọ ha omukọ ha secretary ni also wonye otukwan na Nana mpanimfo ni ho muntu omatu komuni ho omakwa mo toso mo san ma yim die kwaso sumase house mobile registry some registrar amani ambaye so you see on my friend so insurance is for lawyers. Okay, I'm not now Nana actually doing some and I'm also plenty at America. Now Nana Grata Bina, I see a deep register. The manual. But Nana Grata, Sampa. Nana Sampa Gyafla II. Ne krata, opa krata, unkan. Eyedi adie. Now, so say register again also. So register again also na say krata. Say register na beti anu what the pray. But also mo na mo ya mo dey buy. It's meaning the content of document. So you know the content. Okay. Content and not part you see the forms here. Say buyer mode koka masem have bama savings and family
Yeah, I'm going to buy a says, yeah, mamma pass. The traditional castle, you know, any traditional castle, or Marcus and Family. And it's now, you need Medium Madaro, in I importance and somehow you cook message. If you saw Sunyane, I also know a year man down was a name injunction and also court to so walking into see you need to me because also make a better content into Yama court in deciding now be a papa now I am very up on once. O se o mo bi injunction ato ni so ana Please from wa him say Nana Sampa so afire ni mo se people I know yen kan mi and also ye madam say ni injunction sa enu you so ayeka intimidate a enye court and best citing content into court and it can be a yellow you know now we start here register by the case on this one. but don't say Case now can once. The meaning idea papa tepa said the same body as Bono regional chief ni been every free sampa for. Just say ya some do aba bedi anana de ma bedu citing. Any the bar oh Sampa Gyafla the bar won. Mama oda ho just say no be kan fa na yen. Hey. Yo. Abusia, mo me enko de nkwohwe eye video a eye Samodua for no. Ya Samodua for no e kasa omani adwuma nyimfia is omo kan wasam sisi no. Ya ko wi anso bi anka na komanto yem. Akonwa be omo ya Samodua dia. Onye Sampa Gyafla dia da. Ko se yen ma sisi ya. Enti ne edikan ne court ka ye ni se Bono Regional of Chiefs eye aban dwumakuo ne bia public institution enti public institution bia ye nyina ye dia obi bia timeko hobi de menia ma ekọ a o so omutie me se eye papa enye papa e wo se Regional of Chiefs e de me krata na omutie me na omuwie a omode tutu omumra omode ye adwuma no se efata se ye de metumu a ye gimatum enfata nso a ya to me nkrata no ato baby nti eno ne sa government institution nti obi bi e ba e wo se mutie no nti court share se dabi once a Bono Regional of Chiefs eye abaduma ko ne bia no wo se omutie obi a nti court e she omo se omo ndi nkama nkrata no omoji a osisia omde fam wo no omotwe no omfam court e she omo nafua mabua duo no baako 21 days se omfanje ankama nkrata enti court kan no de na omani age omo so omo enti na adru ne toso ne no odru no court so dru court to ne bo echirechi se ankama nsam o de bedan court wa judge ne se wa to ne bo ahwemu photokasa mbe ka se thoroughly wa hwem pa wa fi na ni ahwem okudi amaide wa hwem eye aban adwuma ni bi na omo nso no Ghana mra konyine 1992 constitution ama omo dwuma omo de photokasa mbe ka se statutory function omo dwuma omo ye no enti okudi amai se traditional council etimi aye ne nkrata obi akopiem ewo Bono Regional of Chiefs edru ono omantu anu omampamu omo je omo hwehwe mu fiko ehun so okudi aman krata no o so omo de hojuma omo de hojuma eje ne tum essence wa de co national enu na ye djuma a so omo ye omo de co national so so ampo national eje
edify omo nhihye na ewo ho a oso omo difa mo enti se le ankama be gyina ho se ono ne sampa man enti court enforce enti omo so a court se mra kwa so oya ne saa enye enti mra kwa so no court entimenchichire National House ensa sama omo Gazette okudi amai enti omadwuma a oso omo ye no National House monko to amadwuma so na monye Bono House monso monhwe ankama nkrata no na omo nje enti nie piem ne tintin ne ne tietie nyina eni na okudi amai ode ne ho koka ho no ono na nka apese court esi ne kwai court so anye nti na nyankunimdie ye ni nyina no ni enim because me na menim se mra kwa so no e was se Bono House e de ne nkrata na omo hwe se o qualify ana se on qualify enti no okudi amani na nanu mu se dabi ye nso ye nkoye bibi e wo Sunyani High Court nka ene ni abai obetam ne nkrata dese wo de ko okudi amani so esan so osua mra no ne mra nti no ono nso ene ni lawyer the Bono House ekopiem e wo Sunyani High Court say ye mo obi amane da ono nso nasam ne se mra kwa so no se oji obi nkrata se obi so mangene no ono nso ti odi wo court se court enhyew na onfre ni de nati enkodi ne pafofro de se ono nso eye sampa mangene enti ordina kopiem Bono Regional House of Chiefs akopiem e wo Sunyani High Court ama yakose ebo Regional House of Chiefs se ono ni nkrata na chi no omo ne wo kwan so omo ti nkrata fofo omo se omo ti omo ni odi kodai court esebo Bono Regional House of Chiefs omo nso je omo bi o se eye oyo omo anu yi omo nso di akodai court ne se ne okuji aman na ya sa amode e ka no e wo mtrodo e nokre omo gine nkrata omo hwehwem fikofiko awze aba ono ne sampa hene enti ne openo court enye den enye ma no enti asem ne da court a yenya enie no wie enti sesie ufa nkrata na atwere sampa man ne wo so na de dru a omo bayi court krata ndi akyerɛw say ye gina court enti until say ye bewie sa court asem no yentime nyi obi an krata enti when na ye ne okudi aman ne nananom aye enti ye beda obi bi ase sabi mo bra enye fa bible amobo ne ohata suri eye nananom samanfo nsuansuwa ne busuma atwa ye ho ahia ebi wo ekrobie mo sabi omo de no krechi omo ne no kre omo ntra ma ne babonefo eni ye sonko ne moda enti abusiafo obi bia nka na kuma ntu no obi bia ni bi mo wanda na ye toka no ya ko ne nananom akwa ma ye ka kunya jinu kwa ko nso mo he sawo ya busia say ya na de conflict ba no say ya ni nim de ekoso say asa court kan ya na oba regional house Bono ya ti o so say na sa de wetu ba no ahimfi otu fo a sa ni me ekoso wetu ma ba ba ye no regional house wetu ma ba Bono regional wetu ma ba ye ha nim de ekoso nti a ama sa sampans and semono sabi akwa o ma wi abi ye wi a o ma sa so ye ni ma hanyan minima dia sebe na nadoma ahene nom ne adase egie firi ho Bono regional house minima dia mo gie firi ho ya okwa ha na ya toso okwa na ya toso ne ato atwenya ya yusi enye onye mfa yi entu yi na ye ba ye nyina sebe ye dika fi to ba ko nu so se na ye moda na to kwasi wona ye twiku ni pa tutu ni are mfe wọ́n lè ṣe òtúnfò náà pẹ̀lú sọ́dọ̀ sí kúrò ní dia ayin tètè asẹ́m mú nànà mú di jáà ní òun ojú sùn yẹn ní nànà tètè asẹ́m mú di jáà ní 100 years yẹ kí mú di jáà ní òun ojú sùn ẹ̀yẹ́ bí ẹ̀wọ́ àwọn abẹ́ ni yà ọbẹ̀ kan ní òbí tì tì sọ̀rọ̀ sí kúrò ní dia sọ̀rọ̀ náà wájú ẹ̀ tuntun bí sùn wà ha sí yà ẹ̀dí ntìrà mú dẹ̀ ẹ̀yẹ́ mọ̀ yà sẹ́wọ́n sùn wà ha adé yà ẹ̀dá họ́ yẹ Bono fọ́ lánàá ti sẹ́ Bono fọ́ lánàá sẹ́yìn
wo di agye abusia se fem pa o sampa nsensem se fem say ya na yenko di mo abusi na akiti big confusion abeto no ti mesrem mpanimfo mu di animu Nana mpanimfo aboro mpanimfo regional of chiefs for ene Nana omudi asem ye nyina mo fa yi ntu yi na bibia na beko asem mo gafie no aye too much mo gafie no ya ye kuni po ho ye tuni petu ye yesi too much peace ni kronim peace ni sampa kronim there's a jubility na create problem temusua when you feel na Nana mpanimfo mo fa yi ntu yi ye mo my Ghana and you could for so now could back home. Right. So to give them massive and you have phone, you have so massive. Send me can only subscribe and not subscribe channel, no like it. No comment, I'm out for on your beard. Actually, I was here, a dimbusi and that's a net. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.